uzwa okubuya komsindisi amuse emhlabeni obuya yebo yena lo Jesu athathe abantu bakhe naye sisiwe labo labalamadelela kubuya kwakho lebathi buya Nkosi Jesu uthi lomhlabeleli kumnanzi endlebeni yalokholwako asahamba afisa ukuthi ubuye Nkosi Jesu. Nkulunkulu wethu siyabonga kuthi wena utawubuya tikhomba tonke lo wasitshela ngato evini lakho tifakaza kona kuthi wena uyabuya divete emhlabathi yavungama uNkulunkulu wawonkulunkulu kwentekane emhlabeni kithi thina enkosi kuthi lokwentekako kuthi wena uyabuya Nkosi sende sibe nabalungele siyadingcengela siyadinxusela siyadicelela kuwe egameni likaJesu Kristu Nkosi yethu amen. Ingabe indvodzana yemuntu Luke 18 verse 8 ngicela umfunze. Yebo yena lo Jesu athathe abantu bakhe naye funza masutholele mzalwane na 15 minutes Luke 18 verse 8. Ngitshela ukuthi uyawuvela ngekusheshsha. Kodwa ingabe indvodzana yemuntu nayibuyako iyawukhanza kukhona yini kukholwa emhlabeni. Kodwa ngabe indvodzana yemuntu yabuhlungu mfundisi lakhulunywa uJesu. Angikhumbula amagama akhe lamanye labuhlungu leka wakhuluma sengasho hambe emhlabeni athi Jerusalema ngifise kangakanani ukufukane. Uyathi uNkulunkulu lo Jesu asezulwini ufise ngemandla onke ukuthi sonke sithethelelwe tono tethu. Site kuye ekuphileni kwaphakathe. Ukhulume amagama labuhlungu ngabe indvodzana yemuntu uma ibuya kwesibili emhlabeni iyakukhanza kukhona yini kukholwa ishiswe usholani yeJesu lokuna ngoba kumele kwekuthi tivunguvungu matifika emhlabeni tifike tikhanze umuntu no tifikela umuntu lo wakhe esihlabathini lo wakhe edvaleni atikhethi umuntu. Ubonakala ngani ukuthi wakhe edvaleni sase singenela indzaba yebantu laba sitshengisa sibe bakhe edvaleni. Mordekai wakhe kuphi na yini yeMordekai uthi ngekuva tindzaba letibuhlungu tekuthi kuphume idecree isayinwe ibikhishwe ngeligama yasayinwa nguye
lenkobo bani inkosi Ahasuerus wena ungede waphenika ngesikhundleni sekuthu uphenike wena uphumule tinzilo tebukhosi lowanikwa tona tasepalace bese ufaka tinzilo ingubo leti ngemasaka ubangele emlotseni uyasuka lapho uyasukuma emlotseni uyalihamba lelive lalesikhudzi saseshushana wendiwa yini na tasesusa wendiwa yini na ngendiwa kwekuthi kungoba ngakhele edwaleni. Amen. Labakhele kuleli dwala uma sekufika tinhlupheko tivunguvungu temhlaba ebazalwane babonakala ngani na ngoba lidwala liyabasimisa. Esther wanelwa kunikwa ikopi ukhulume asengeva angayithola ikopi ye-decree uma ufika umlayeto utatifunzela uma usekhaya ngoba sikhathi sithi uma ufika umlayeto kuthi hey wena Esther kuleso sigodlo kuleli velo hleli kulokuphuma i-decree uthi ngelanga lamhla ka-13 Adari imaJuda onke akabulawe. Wathi Esther hey kunenkinga kulesigodlo lengihleli kuso kunemithetho lisiko lwakhona lithi umfati akaye enkosini ingambithi. Sekuphele inyanga yonke inkosi ayikake yangibida ngitawufika ngithini khona lenkosini ngiyoti khulumela ngiyoti shweletela ngoba inkosi uthi lelisiko uma wenda njalo kumele ubulawe. Wathi Mordekhai kwangasi lo mva kayivu lenza usangitshela ngemasiko asengimthumelela ikopi waphinza wasincanza futhi isifundo nayi ikopi ihamba omnika ngoba inikwethine la ngaphandle isigodlweni ayikadzilito. Wanela kuthola ikopi Esther ukholwa kusuka phenike. Wanela kuthola ikopi atifunzele ikopi uthi ithi decree mhla ka-13 Adari wonke umuntu lekangasilo liJuda akente njeyana akabangele. In fact ithi le decree icela ngekuthi wonke umuntu akatilungiselele kwekuthi mhla ka-13 ngenyanga ya-Adari wonke lekangasilo liJuda akathi makahlangana neliJuda alibulala. Lapho liJuda likhona khona alifunwe liJuda noma sekhatsendlini noma semgedzeni alifunwe lizilithole kungasali mshona alithi liyahlala nina lamhla ka-13 kube bede liJuda kulombuso wasePersia. 127 provinces. These were 127 countries. Ngoba bekasephansi kwenkosi nye kwantshintshwa wathiwa provinces. Wonke umuntu wanela kuyithola Esther. Naye wenda njani mzalwane? Naye wangena emthandazweni lithi live 3 solid days, no water no food. Sekayifunzile i-decree ubhekene nengqinamba lenkufu lithi kanjalo namaJuda onke anela kuyithola nje ngulo wanela kuyithola nje lenzalo ngulo wathi ngibangela uNkulunkulu wabeke ngokuba ufuna ukuzila kwenda kuthi ubethutela uNkulunkulu babeka phansi emabele bangena emthandazweni. Isho njalo lenzaba lapha Esther chapter 5. Bonke bangena emthandazweni
emthandazweni kwathandazwa Esther waze wagqoca tintombi takhe esigodlweni lwatshaya wathi yini kusukela for the next 3 days kude lohlako lasigodlweni. Amen. Amen. Hallelujah. Babhekene nelusizi nesimo lesilukhuni empilweni yabo. Babhekene nani? Nesimo empilweni yabo. Yithi tepline estabekane ngayithola le decree bese uthi angisana ngizaba noma ngiyafa noma ngife. Sengiyakhona ngiyadiyela le Nkosi. Anginawumela vele ekuthini. Beyangende kwena lo. Sika sizathu sonke sasemvumele, angithi. Nayi decree phela. Ayobuta athi wathi uyangithandza udlala ngami. Nyalo ufuna kungibulala nesive sakithi. Beka nawo onke goja ngiyencaye kwathi. Kwekuthi lo sime kuNkulunkulu, kholwa kuNkulunkulu, akalingisi bemhlaba mfundisi wami. Akali uyabona wena takwatika wena awuli njengelive. Awuli njengelive. Kulwa kwakho kwehlukile, kulwa kwakho kusemthandazweni. That is your mighty weapon. Awuli njengelive. Uma uvokuthi umuntu ukuqalela emanga noma ukukhulume kabi, awubangela ukuthi senyombuda. Belive bathi senyombuda. Ngifuna kumkhawulisa emanga. Ngibani lo thithe kwekuthi uyabona? Asili kanjalo. Esther wathatha idecree washona egxolweni. Mordecai wathatha idecree beka phela naye beka ngilomnye wetindluna tenkosi. Iphela. Beka naye access ku enkosini. Kochiyati sitetutikhali. Akusitotala. 2 Corinthians 10 verse 40. Endlebeni khona awuthi esahamba enhliziyo ubuswa funza mzalwane. Ikhali lesilwa ngathi akusitotelive. Kodwa tikhali taNkulunkulu letinemandla ekubhilida lincama. Tikhali thine lesikholwako lesamukela Jesu akusitotelive. Akusito. Ngitsite mina believe, ngitsite beka ngahamba Esther. Sikaphethe idecree asangenelani. Impilo yami nyalo is at stake. Hey, there is no time to compromise. Nyalo angisangeni. Nalomthetho phela nguye nalomthetho beka ngawushaya futhi. Sasigodlweni. Beka ngawuguqula lomthetho. Beka ngastoma in lapha la bekunale Nkosi khona. Kochati sitikhali sitolwa ngato. Akusitotani? Akusitotelive. Mina ngitsine makholwa tinto lesitenda ngato akufanani netelive. Akufani ubatehlukanisa mzalwane. Utehlukanisa sikube bengiseveni ngabe ngenda kwekuthi. Nyalo sengilombuso wasekhaya ezulwini angendi kwekuthi. Yini imfihlo na? Futhi baba Esther bekangabita yena lo Haman. Phela she was the queen. Bekangabita yena lo prime minister. Athi yini? Athi kusithi khali sitwa lesilwana. Yini athi lokho na? Funza Ephesians chapter 6 verse 12.
yini angambiti ye-Esther awumbitileni Haman nguye le architect nguye umsunguli wale nakho njalo wale decree bamtshelile phela Esther yathi yini ungambiti Haman udile naye you have all the power. You have all the power. Phones sasokutholile. Ngoba asilwi nebantu. What you see, Haman is not the source. There is an enemy behind Haman. Huh? Asilwe sikabambane nebantu thina nengadi nenyama. Asilwi nebantu. Silwa nani ngakuyasimakatha. Kodwa silwa netikhulu temimoya. Silwa netikhulu temimoya, principalities. Lethi kuphi mfundisi? Nebantu nebabusi bendalo yalobumnyama nemabutho abomoya lababi labasemkhathini. Esther, Prime Minister, utawusabela within a second. Utawusabela within a second. Gocha andi ukuthi asilwi nebantu. Asilwi nengadi nenyama. Silwa nema-principalities, nema-kings of Persia, nema-rulers of darkness. Ngoba silwa naloko, uyabona mzalwane tingqinamba letvela kuyo. Ungambuki yena. Jesu sitelo umthethelele 7 times. Ngiko Jesu simthethelele 7 times 7 times 7. Usholani ye Jesu kanjena ngoba Jesu yathi ukuthi asilwe akusiye lo muntu is the principality behind lo muntu. Ngalamanye amagama bekathi Jesu isuse inhlitiyo yakho lebuhlungu kumuntu. Umuntu akanaqala umuntu innocent. Yekela mzalwane ekhuluma ngabanonke lamalanga. Yekela phuma lapho uyatibambeleni kholo lwakho. Uvimba inhlanhla yakho singakade ngabe yakubusisa sekuvale nje na ukuthi ngibona abantu sonke isikhathi ola emehlweni akho. Bani wangenda kwekuthi. Bani wakhuluma kwekuthi. So help me Lord. Phuma lapho. Phuma. Ingako Esther nakumbili. Zange njakathi ihluphe. Phela Satan wafika wasipita Haman Esther. Wamphendula Esther wathi nothing doing, I'm not fighting against Haman. There are principalities in this kingdom of Persia that I must fight. And how do I fight them? The candidate akusitotelive. Inyamthanza lombhali ngicela umfunze ngoze uqedzelele ikhaliphethi akusitotelive bese ikhaza lethu tikhali asesimuve ukuthi ichaza kanjani. 2 Corinthians 10 verse 4. Ikhali lesilwa ngayo akusitotelive kodwa ikhali kaNkulunkulu linemandla ekubhidla dinqaba. Ichithe inkulumo etingenamsebenzi. Ibhidla konke. Tibhidla dinqaba netingulumo letingenamsebenzi. Ngoba sikhathi basiningi umfundisi sihlushwa tinkulumo. Kunjalo Nkosi. Sihlushwa yini? Inkulumo. Yithi tinkulumo. Livewe. Yewe. Leti khali thina lesitanga letonke letinkulumo letilide tingemanga. Tenda njani? Letethu tikhali tenda njani? Athi chitha.
Itheke lapha khashana. Itheke kuphi? Itheke lapha khashana. Libhidlita tincaba. Uyathi mzalwane uma ulifunza lelivi uqhubeke lapha kuchapter nakhonja na chapter 6 kuthiwa uNkulunkulu angithi inkosi ihleli lapha la ihleli khona ila sigodlweni but ihleli lapha lama rooms phela maningi la sigodlweni. Esther nayo ihleli lapha. Inkosi kuloba ngebusuku. Chapter 6. Kulobo busuku. Estathola idecree abide kuthathathwe sizilo. Lithi livi kulobo busuku. Inkosi aJerosha yaphelelwa buthongo. Yesesakubide etincosi tasenafunja ema records akuphalesi atofunza bona ethi la ngoba kuya record. Kutobonakala kuthi la sigodlweni sakhe kwentekani. Yeah. Alethwe ema records. Aletha ngoba lo mahlale esangweni lapha kufuna record kuthi la sigodlweni namhla ngene bani namhla kwendeke kwekuthi namhla inkosi tetobona bani abantu yebona abuya lama records. Yathi mayiwaphenya inkosi emehlo ayo ahlala ncamashe engilithini lebeyibhaliwe kuthi la sigodlweni kunebantu bebafuna ukubulala inkosi kodwa Mordekhai lelisu lekuplana kwalabantu walibhidlita lelinje. Yathi inkosi yavele lithi lelivu yavele yabithi induna yayo ngoba inkosi isandla sayo sangasekudla yini induna yayo. Yabita bani? Prime Minister welive. Prime Minister welive Muhammad. Umuntu kangamesabi uNkulunkulu, kangananzaba naNkulunkulu. Yey wena, umuntu lo wentele inkosi involenhle angentelwa. Hey Sathane wakhe wamyeni. uNkulunkulu nemali. Uyathi mzalwane mohlele uNkulunkulu uthandaza uNkulunkulu. Utawenda tinvo asufunze Daniel 11 verse 32. Kwenteka simanga kulobo busuku. Uqale sizilo nakunjana Esther uyathandaza Mordekhai ayathandaza amaJuda onke live. Daniel 11 32. Nekuyena nabemavi ekubunga inkosi iyakonakalisa labo labephule sivumelwano. Kodwa nokho bantu labamati kahle uNkulunkulu bayawumelana nayo bagcinile. Lapho labahlakaniphile bayawufundzisa. Ngibani yakho sesingisa ngilipha kahle leli nje. Daniel 11. Like he said, the king will support of those who have already appointed about their riches, but those who follow God will fight back. 11:32. Usimbhale kahle. Likhona igama lelifunayo. Ngifuna lesingisi. Mfundisi ngifundise. Daniel 11:32. By the sage, the king will win the support of those who have already abandoned their religion, but those who follow God will fight back. Angifunde version. Literally, he will corrupt those who have violated the covenant
but the people who knows their God will firmly resist him. He shall seduce with intrigue those who violate the covenant. But the people who are loyal to their God shall stand firm and take action. Shall stand firm and take action. Kunale version levamile nje. Daniel 11. Verse 11. 32. And that in the verse. But the people who know their God shall prove themselves strong and shall stand firm and do great exploits. Bantu labati nkulunkulu wabo batawuma baqinile bente timvo letinkulu timangaliso. Ngifuna legama la great exploits. Labo labamatiko semakatse wabo batawuma abazange banyakatisa ngithi temne Mordecai wanela kuthola le decree le matima kangaka yebazalwane bekangaphenic angene embhedzeni wakhe ashawe na stroke halale kukhuphuke bo high ngithi khathita namuhla kukhuphuke ini kuqale boshukela labangekho asemeni khoshana khweshese wonke umuntu no wathi ngiyazi inkosi izolungisa indlela yabo ngiyazi inkosi izolungisa indlela kwathi bekahlabela lenzana wathi ngiyathi sister uphumelela lezulu lita in fact wathumela lawo magama Esther Esther macabanga ukuthi uma unaphesi godweni nje utawusiza na kodwa thina inkosi yatawu invade indlela sister usiza kanjani sine majuda they will stand firm batawuma baqinile bente ini timama simanga sefika kuloko busuku yapita Hamani wathi Hamani yenkosi umleka kwendela indlu aqabanga sathi akamtshela ethi kusho ukuthi inkosi ikhuluma ngaye ngoba nguye indvuna nguyelekendela inkosi tonke etini ubakhohliwe labalaba laphaphasi wathi mthathe loyo mvulo wathi mendeni mfundisi wasifunzele fast kuhlale phasi chapter 6 ka Esther wathi akendelwe inkosi yakuta ukona yini ungafunza nje la siyathi inkosi wathi Hamani wathi akendelwe ini Haman verse 7 Haman wayephendula wathi lo muntu inkosi letisa kumbonga ayimembese ngengubo yobukhosi leye mbathwa ngiyo imephete ehashini layo ayithatha ayikhumule inkosi alisale sibatho inganabo ubonakale lo yathi seyinkosi uyabona inhliziyo lembu ufuna lesitulo sakho emfundisi wamane washo nje wathi mnikele lesitulo sakho wamane wala kuhle noma ungamendela lokuhle kangakanani akaboni lo wakhe esihlabathini akende njani ngaboni noma uthi nabani ngimendele lokuhle nekazange endele phasi kani uyadlala wena uJesu kuphela leka yomhlukanisa nani nebubi wena umuntu noma ungamendela lokuhle kangakanani
Kufanele sithele emanti emhlanje. Uma newala nje simnikele isitulo sakho ahlale kuso. Uthi akakhumule lengubo, isala imbethele Nkosi. Qhubeka mfundisi. ehashini layo lelifake umqhele webukhosi. Isitulo senkosi thatha naleli hashi lakho lesifaka umqhele wenkosi mhlalise kuso. Qhubeka mfundisi. Lesinye setikhulu tayo Yebo, kufunza kahle. letethembekile. Lesinye setikhulutayo letethembekile asimembathise lowo muntu inkosi lethanza kumbonga. Bese sihamba embi kwalo leli hashi. Lidzabule liqothode ekhathi nelidolobha. Capital city of 127 provinces. Yebona athi njani? Qothode lelashi. Ikwajakwa, hambe kancane. Qhubeka. Lesikhulu asihambe simemetela sithi aselibuke uthi inkosi imendelani lowo muntu lefisa kumbonga. Inkosi yathi kuHamani, Phuthuma. uthatha ingubo yobukhosi nelihashi njengoba ushilo. Konke lokhu ukwende uMordekhai iJuda. Utamkhanza ahlede empundwini yenu. Lo muntu ekambadele sevinakho njana sihlahla athi utamphanyela. Yambona umuntu waNkulunkulu. Uyabona uNkulunkulu uyambusisa umuntu lekuthi ngesikhathi kumele enletindvo tasemhlabeni react ngekwemhlaba react njengeliningi react emhlabeni yena react ngeNkulunkulu. Yena react ngendlela lefunwa uNkulunkulu. Yini imfihlo yakho yeMordekhai namhla lesitha sakho lesi sitakuphanyeka esihlahleni ufe wena namuhla kuthiwa sikuthathe sipharede nawe sibambe leli hashi lesento eshop selashi liyacothoda simemetele bukani mhlaba umuntu inkosi lethanza kumbonga simendela yini imfihlo yakho na ingoba wathi ngesikhathi ngithola i-decree esikhundleni sethi ngitsabule ngigijime ngiyeKhamani ngithi hey wena Hamani ngoba abantu bayamhlokoloda umuntu noma mkhulu kunabo mfundisi Kunjalo siyakwenda inkosi. wathi anginokwenda lokwendiwa abantu basemhlabeni angingabonhlokoloda futhi neke ngizenye naEsther usekhathi esigodlweni ngidaya uNkulunkulu wami ngithandaze kuye ngibeke emabele eceleni ngicelela usito kuye ngicele usito kuye wathi uNkulunkulu angisheshe ngibusise nami ekhaya ngimtshengise ukuthi nginayo ngimtshengise ngithi amen hallelujah. Oh Jesus.